Welcome, welcome people. Welcome once again. I have today here mutton curry. It's a Kashmir style mutton curry. What is the name? I forgot again. Rogan Josh. Rogan Josh. And I have here iromba, sabor iromba, and white rice in zoo. This is my first time cooking Rogan Josh, and when I taste it, it is so good. Chabra yung hapa man, silmag lang ito. Sampai sungai api ya. How's very good? So good. Coba din kumain ka. Laway.
Give me some Shinju here. This one. So good. From now on, I will make mutton in this way only, Yeah. not the North Indian way. It is so good. You like it in for you. Hay là bữa tôi cả. How bra? Yun na sinasabi ko ng silitan. 반짝아 해보는 사람 어때? Mona never had mutton in at home. Because the mutton that we make at home smells Mutton wala smell. not only mutton wala smell but also dalchini. Even I don't smell. like mutton. But this is so good, it melts in your mouth. This recipe is good because there's no dalchini in the recipe. This is inspired from that movie which we watched day before yesterday. Shikhar. Stop. I will also get my Korean bun. Mutton siya. Babae yung recipe na so somehow Tôi nhìn cho ra đấy là không có gì. kumain ko doon eh. Mình không có đâu.
remember when you put green chili? No. Green chili. Very spicy for you. Mm. Oh, I forgot to tell you. Hindi yam. Yung hapit ko. Mm. 7, 8 green chili. 7, 8? Ah. So less. Tập cái gì sao tập trộn. Mừng cái lòng đấy. 쌀이 매일매일 사는데. 보통 갖고 오면 그냥 Quậy. Tập chị được thùng lên thùng chanh nhé. Sao vậy? 진짜 거의 물 더 먹으면 어머. Làm sao tôi làm những rồi thì chạm thùng gần sân thùng đâu hậu nè 아마 자산 아마 자네. chị nhưng mà có nói được này nhưng mà chạy khẩn tặng này không siêu mà biết cái này nó không được vào sai thì sao phải biết 아빠. So good. 아니야? This masala, I will keep it. I'll have it tomorrow with roti. It will be more tasty tomorrow. nhiều sơ rồi nè Chị cái mà thằng lưu về lên thằng
You want masala? इसमें थोड़ा मसाला है. Tanginess is from curd. Bone. That's what I'm telling you. Good ka bolte. Okay, you will faint now. Thinking what we are eating. खाए पछि दिखा kain pung baro ye di chumbo shire So good. comment sih terus English hingga wing jadi nangin pipi ini jadi udah baru wing jadi belum cari ini. Bye. Thank you for watching.